लाइक तम चलन बिरो अदुगा नुंगदांग से माना स्कूल द तालप मैम दो नत्रगा हायर सेकेंडरी कारस माना तालप मैम दो मधु बोय अचौबम लेबिरगने निंसिंग इरगा सानन बियो सिगसे अंगांग ओइदे सुम हौरबको माय हैबिट से 20 days मुतनी संग दुस अदा मधुगी हैनरदी हैबिट ओइरादी 20 days मतुंग द हैबिट ओइरानी था मंगा थ्रु फार्टी नेचर ओइरानी सुम हैनग्रबा नुंगतीगे ताइबा पोसे मा मुन्ना जुतानी खंगगा जु चटखिनेबा मंगोंदा खंगदबा अमता लेरोय सिगसे ngलिंगदे तौग याय मरमदि कनोदा हौरेन अखोइना मोइदा यूपीएससी परीक्षा थादोइसे क्लास 6 to 12 से फजना हंगरजान अदुने एनसीईआरटी की सिलेबस ता एनसीईआरटी की लारिक से अंगा मना थानिंगदी क्लास 6 तगिना नोइदी होजे 8 9 10 लेबनिना फै वालो बसौतु लोय लोखलेदना अदुगा पार सानो हाइनी ऑल द सब्जेक्ट ऑल द पेपर्स सी तौबा याबा अमनी को मरमदि केनोदा अखोइगी अयुक्सिनाने न्यूज़पेपर पाबगी हैबिट अमा लैयोबा ngamjaradi noina horene nungdang orakanda nana khabar paagi khoki badu loina bagi yegane adagi phangpa ideas do khara khara irega sanoba hayeng competitive exam da nang phanam khangaju nang moidoi se na khutuni ibdo yargi ira sanaga dang writing ko aduga maruina ahan ba sumaina sahi sum practice tawedana aduga second year nang plan tawduni ko without plan yade akhoi goal ama leire ai dream ama आई यूपीएससी परीक्षा थागे से दैट इज माय ड्रीम नेक्स्ट नंग प्लानिंग तौदोइनी कमाइना फंगनी आई स्केड्यूल जी कमाइ सेमनी रूटीन जिना कमाइ तौनी दैट इज योर प्लानिंग निको अद प्लानिंग दुदा नंग तौरगा नुक्ति सुम तौरपदन आउटकम येंगनी चल्ली बजी प्रोग्रेस लेब्रा लेतब्रा प्रोग्रेस लेत्रदी कैदौरगा हापसन गदगे काइना आउटकम दु येंगदुइनिको अद नंगना नंगी मयाम जिंगी तौबकांदा अथिंगो मयाम लाकनी नमानबन कोई जायबगुंबा फरक ताबगुंबा अमा तौबगुंबा अदु मयामदु लोइना गाथो सखिदोइनी सही खरदी को नंगना टारगेट तौरिबा प्लानिंग तौरिबा सही दुबोक्ति नंग अतई यंबोक तौबा यादे अदुगा लारिक पाबाइना चयोन चुपमा पादों नते नोमाइजिंगदि याम रिलैक्स तौबा याय को ब्रेन जिसु पपादा पार्टी डॉक्टर लेनिन मनाक्ता मुसत यावे को चतनबा नोमाइजिंग नुमिकमदसु इमानबगे तिनबा खरा पोथाबा दुम फै को अदुगा मरुइना अखोइगी से नंगना लाइक तंबगा लोरगा प्लान तौरगदी होजिकी दमाइना एना एनसीईआरटी की लाइक से लोई पारेना सही अमगी निको प्लान जे नेक्स्ट सही दुदि नंग स्टैंडर्ड बुक्स मैम पाबा होरानी स्टैंडर्ड बुक पारदिने ऑलवेज अदुदा नंगना क्वेश्चन तौरगा आंसर राइटिंग जे इबा तंगदबा यामरोइना इबा सुम तंगदबा को अदुगा अदु योरादी नंग प्रीलिम की परीक्षा थाजनबा यारे खनगे खलोइरा मादी 33% का फंगा दुम याय कसु नते को हयें मेंस तुनी लुदोइसे अदुमाइन तौरगा नंग सही अहुम सुरकपदो अददि नंगना खंगिबा मयाम दो फजने रिवीजन तौबो यारे नंग नागे खंगि मयाम सुम निंजिंग सानाबा सुम निंजिंग सानाबा तौबो यारे को अदुगा तसेंग नोइगी सिगी परीक्षा से दरकार होइसि स्पीड याम जांग दे यारो को याम साना दौने अदुना मादी नंगौदे गाक्तनि अंगांग थोलैजे आई हंगमदा को मोय असुजा खंगदि लोय खंगे दो बारीद नंगदे है नंगद्रिदो इबदो याम तोइना प्रैक्टिस तरुक्तबगिनेब अदु इबजे याम प्रैक्टिस तौबा अदुगा मागी हरे नेगेटिव मार्किंग कई सखिदनबने थिंकिंग ट्रेन नंगना वाखन खरम तमवाइजे नंगी न्यूटन दो इसाक न्यूटन दो ngasi akhoi thawam isa ga yengiba tha ga yengiba numbe ga yengise yam nungai yengise akhoi na ga sum chatliba hai leina ga tup tarai je mana plague nadana cambridge da like tammadagi khungang da leikanda urakpa potu dagi wahang hangbadagi adugi magi question dugi answer do idea do fajana khallaga thabagoin torpadagi pithribi jinga si yam gyan ta na hingini because of him ana khanba atu matamda khanba fajan tawbase yam maruoi ko aduga gk ji khoi lari oina sum pa basidi phate asagi paper gumba kari gumba paw gumba ta base sigi hainabi ma habit ama laigadina loi update tor dum chat pane khoi dum taweba sum gk tongan paro ponte ba khoi keno da update tor dum chalu yam phabani ko aduga yam maruina akhoi gi gs na general studies se sida question chama lakpadu
ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯊꯨꯟ ꯊꯨꯟ ꯈꯨꯝꯕꯤꯗꯨꯅꯤ ꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯁꯦꯠ ꯑꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯞꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯪꯀꯗꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯃꯔꯐꯨ ꯍꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯔꯛ 33 ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯃꯦꯟꯁ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯁꯇꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ 1750 ꯃꯥꯔꯛꯁ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤ history geography economy environment current affairs adagi ethics optional da manipur da optional je sociology gumba adagi ai sum khanjabada anthropology gumba manipuri gumba adaga pa gumba yam longni ngamjo yam ngamgali manipuri ge lobo yam kanai ko ado si pula nipan je masi par adoini yeng adoini mathang ko madu tauba yam darkar ni aduga sidadi kariguma marks se 700 plus phangaba nang baiba soini yarn interview soidana phamani ko ado interview da hangi je personality du da nei yeng se in sa hagibdo personality yengni honesty yengni adu balance yakani nangna akhangom yama loi khumaju ko nang honesty leitraba kaisu khaloi aduna ne kayum kanda sound na ga yengido ha nang metric da si kada phangi kai gino si barga nang smaina woi abane khanbro kai saujali do ada amaduna yam phajana sorry sir ai yam nang na pole good morning haibduna numina mangda nga na thogum matamnina mangang punsiba haiba good morning bo mi gonde sum wai le tandro mangang punsiba hadi noina thauda si haiba thabak tawsi amni numi yung basina numina yung na lagi ba lu na wang lay basina luwang punsiba good afternoon sidadi thaupang si let us have progress of work adagi numina khu na mamna changi basina khuman punsiba hiri kola se larik parasi ahalaman manak da phamasi yaban noi haino ko sai tara mule din noi si loi haina ko ya good morning go mo di pur nga tal le okay with great respect, I salute dignitaries who are in the dais and respected parents and my dear young friends. I di English tangang ko Manipuri do ingange. English ang dam hay adu so noi gyan taro Manipuri do ingange ba. English le khoi yum de hijan English segai tangang ba hijan. Okay, first of all, I want to give one special tidbits for you. It's very precious one, very, very precious. More than gold, more than very much these your rare stones and others. Do you know what is that? When you get up from bed, you didn't happy. I think you know maximum number of the youngsters when they are growing up from the bed, you know they didn't happy because they do not know what they have got in that morning. That means, please note it in your mind, 24 hours is that is given to you by the nature in your life accounts without pursuing, without protesting, without demanding. If you understand the values of it, if you are willing to use or utilize it properly, you should be very different from others. Each of the individual in the state or nation, you know, they realize this. The country can develop just like the magic. Right? Oh, sorry. Manipur da hairke ko. Noina ayukta yahaurak pada aina sum yeng pada angang sing je sugala thole. Kaya moi khangde ba. Ayuk yahaurak pada aingonda yam tangma pot na pire sana lupa tagi hena tangma porom pire se noi khangje deba aina du hari se pung kun mari se nangi damak tane gp ta paisa kapak po dumaina tring long kapam ne si pung kun mari si muktang ma leite ko sana lupa mani mukta loi na bak tagi hena tangma pot amane nang na phajana sinarba phajana magi values understand tar sinarba mayam dagi nang adum tongala dawne nang kai wani ngai leite nang bagi wani ngai leite baba leite bagi wani ngai leite ai gi backing leite na wani ngai kai leite maram di khwai digi tang ba pot ama nang numit khuding gi kunmari phangi ba yai ko ya braba
सी अंडरस्टैंड तौर लोरे तौगे खलग लोरे तारग तौबदी कानदेको मथंग अना हाइनिंगिसिना मु आईदी इंजीनियर ओयु अदगिदी नंगी आईएएस ऑफिसर ओयु अदा ओयु गायना हाइबसे क्या हाइनदे हाइगनदे करिगिनोदा अंगांग लिसिंग यांखैगी मनुंगदा आईएएस ऑफिसर मा यावे आईपीएस ऑफिसर अंगांग लिसिंग कुनगी मनुंगदा डॉक्टर मा यावे अंगांग लिसिंग तरागी मनुंगदा इंजीनियर अनि यावे अदो अंगांग लोइनबसिदि कमाय तवा हा नोय म्यामदि कमाय तवतारे तो सी नोय म्यामजिगे खनबजिनि ख्वाइदि मरु ओरिसे पेरेंट्सिंग दि आईदी पेरेंट्सिंग जे क्वाइदि साउनिंगबजे पेरेंट्सिंग जे पेरेंट्स द फबिरि म्यामजे पेरेंट्स मणिपुर ओ का याम फते अंगांग मोय लोय मांगन मन मणिपुर की ममा बाप म्यामजे अंगांग जे मोय लोय मांगन मन मोय जे पेरेंट्स जे हौजिक से प्रॉब्लम कैम चाउन लाके दने इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अंगांग गा ममा पापा का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट लेबसे अंगांग पदा हाइगलखरेबा अंगांग न पाम्बा ममा पापा न पाम्बा अदुगी मोद चानदना खनबा स्कूल चलू यादव कॉलेज चलू यादव थोंग लोंजल लेगिबा अदगिदी जादा चासलग फरक ताबगा यावबा अदु गाक्तने हुजि लाइस करिगिनो द पेरेंट्सिंग जे खरा खितंग ज्ञान ताहनिंगे को करिगिनो दा आइना हाइजर जे तगी नतबा आइगी इंटरेस्ट तो इसागी इंटरेस्ट तुगा आइगी इंटरेस्ट का मानदरे आइगी इंटरेस्ट से अंगांग दे इंपोज तो बियारोय अंगांग दु दे इंपोज तो द्रिंगेदा यू हैव टू एग्जामिन what is the aptitude and the potentiality of my kids aigi sasigi potentialities kaino aina pige doriba potsi hapka dorije mai baskets da chanabra chanada bai yengam dana ne nampu da hapchalaba basket sigai ni and parents in jekhra kitang gyan ta haninge maramdi india da ne mayam thajabra yong ko mnc je 4000 lei 4000 अवांग नोपोक्तम चंगक्तरी इरांग लेना मोय चंग अबको नोयना करिगुम थबकी इंटरव्यू चटपा मार्क्स येंगे अदगिदी छादिबी येंगे कनाम हायरोय तोलोसु सरकार हेन चावदोइनी दना मोयदिने अतै मो येंगोय नंगी पर्सनालिटी लाइफ स्किल दु येंग कनिको अदा अखोयगी अंगांग जे सेमबदा अइना पेरेंट्स इन हाइजेनिंगिदी लाइरिक एना सुम तोहन बसिदा अंगांग सिंगी मसादा याहुनगदबा गुण मयाम अमा सुयाव यावदना थोखरेब फरेस द लैब अंगांग मयामजे डॉक्टर आईएएस ऑफिसर आईपीएस कना कनानो लोय होयलसे इंजीनियर का लोय होयलसेबा करम ऑफिसर मोपा लून तो यावगे करम ऑफिसर हाँ लेपा किनी गायना कथोप कना यावगे करम डॉक्टर लाइब मैम येनी ना कोई चेंब यावगे प्राइवेट लोई लेसिनी अहंग मतमदा चंग चंगदना नंगी इंजीनियर मैम दुना सेंब सोरोक ने सही फाद्रिजे हाँ आईएएस ऑफिसर दी नुपी दी खरा कपैको नुपा दिने युगांग थकपने नुपी कोइबने पैसा चाबने करीम तौदे अदु दे अइन हाइजनिंगिना करीगुंबा लाइबक फदना ओइबा तारसु लेपाकी दमकता याम तांगबा मीदु ओइजनिंगबदुगिने बा इनंग सि थमदोइजे याम तांगबा पोट अमने दैट इज नोइगी पुंसिगी याम तांगबा चेंगजेन अमने ना खल्लो सि खरा थम्बा लोरगने अइने यूपीएससी की परीक्षा गुमसे यामना कनो ओइदबनिना आई याम एक्सपीरियंस लई आई विजन द सही 35 तामी क्रिएटिव द सही 10 हेन तामी I have got enough experience for that. I know the share macham toronge adu loisenge hek loi bagai satkige ai to bathabak su lei ri bako ahan bada parents sing ju munata bi ko lai su pahanse mark su phangda bhona si ko to budabu kitang section bidoi je matric 12 BA MA NEET G UPSC MPSC si parikha question je cha manam सिनबगा याजन खरा हईबा ममा पादी हाना क्वेश्चन खंगदो पुजु यारम चे बो जादा पैसा पिजरगा क्वेश्चन लेपगा जु यारम बुजु याइनिको सि परीक्षा दि सब मानेबा सिनबा याय नोट तो याय अदगी हाना खंगदोक याय चे मुदे पैसा पिजबा याय
ai board ka council ka certified mark sida soi tori du sei kun mu ne kari kari tawi loi khange ba thamning di noida adugi parikha sida ne ba parents me am jina hekta thawai yaurs masa jing sida ma yang phang te na sei ba yaw poison lepte da na yu tha ngau ba imana ba yaw ai noning bu ko adugi parikha du na te luri se khwai digi lu ba parikha am le question je nang ai ma ama ta mana roi da ba adugi note to ko yab jante adugi parikha adugi subject se mari ni noina sida social science maths adagi history literature gai torido adumaina ne sigi punsigi parikha ji ne subject mari sidi parents na khara khangbi tare angang semna bako number 1 the personal life aigi punsi role angang sing sibu si mai punsi role sida chen ga ba ya ga da magun me am do khoina happy ri bra parents sing na hapte amata hapte not a single magun am ta hapte ani subada family life imungi punsi role akhui manipur da boji kana imung lege manipur da imung kai lege boji imung amta leitam ni ko manau pa to maduna phi thingai ta da masanu pa ani du ming chan bang phi thi bangam da na parikha tha da bodo lising lakh ani saba mayam ba tolop saba duna ne matai manau harawe inong pai masa jing je paisa thingam da na parikha tha dre nungai da is it family ikubo inem pe no le ba han mayam je kap ta bang ti yaw mo imphal manung do se ti ni taw ra ba masanu pa mamong na ju is it family adu sum hen phalak ta na sem jira ba khoi aduna angang singda family life kaino family kamai tawni ga ja khangan ba chumi ko ahum subada professional life manipur da thabak tori mi am sibu kari kana doino manipur sibu sakhole bro is that developed or generated degenerate tro lupa lising humbu charaga aina lising hundra gi thabak tor madi lepak sakhole dana aina lakh ama chadi lakh amaga lising kun gi thabak tor madi lepak sakhole dana aina lising humbu gi thabak tor lising kun gi toroga nimfu du lem chatho ode lebak mangdro pung 13 makhai chalaga 3 makhai da halak pusibu kari thabak kudong no yam nungai ne khoi lekai da mawam lei lupa lising humbu sai pung 13 makhai chakra 3 makhai da hale lekai mi mem ngang na jani ma jam phai na kaya da phagraba mawno lupa lising humbu sai nganta chakra nganta hale see that is your profession ne khoi ge ko yengone achum bane hai se akhoi university da wazam ne lakh 3 chai ba lupa lakh 3 chai du ai class amadu lora ma han gi dau na te class lo ni ai ka da angang sen library de ge halak pa pung 10 ta ge ra ngai le doi ni moina hangning ba khoning ba ngang ning ba tong na ba reference book me am du pa doi ni khotoi ni a class thak torma thak sarga di lising kudra pi ju yan wazam am ju lengsem biri ko khar ga mun ta biu akhoi ji berani asek mo ge ji berani aina khanjari na aina phangi ba paisa du dagi khara he na toromge have se any profession da khanbam thoe ba adu akhoi da khande ba aduna thabak achau ba thabak mayam mo phangba ne ima lepak manipur gi ima si ne noi myam ji ga ne wo khong kapam ga ne oh ai sam ju hen kale ne ga ni ko masine torok kadab se khange ga ni ko ha ips am ju hen kale ne masine torok kadab se khange ga kapam ga ni kari gi no khangbra akhoi ai gi professional life ta professional is maru bni ko nang ne hayeng sibaka aina sibaka da ne oza da ne lai sam lai gi dre ai do ni ai gi profession ji ga yaw na mongpam na sang gi do ni doctor to ma lai gi dre nurse roma lai gi dre hai do ni adagi di osi mania lai gi dre ai gi thabak si ga ai ga loina ga sat khidoi ne ba yam lu na to gu do ni ai mayam dagi khara tongan ge leifak sida khara kana ba pige aina khanba any profession da tawsno ba phane ba ado khoi gi da leitraba ni professional life ta ko adagi social life ni am nungai jain tai ki ba ma gi nupa du na kar thoraga khuji sana gi sum sang si bu nupi du na komla du maku phaja phajana khoga ma pra mo dok thomon sum pijari
Kangla Paki Kare Hengala Padu Soromaya, the Podro Long Tadaram. Maga Kunaiga Lay Marizim Tingu. Society, social life. Aduna ID parents in the city among explain to Gang Bada Yam Nuaga area and do Matam later on in Maram Diganada. New Education Policy 2020 is Karim Tanative to create an education system that develop good humans with rational thinking, compassion, courage, scientific tempers, Maruina Akwigi ethical values Aduga creativity, Simeamzi Laineva Neva, Kadunaba 2040 da India say global knowledge superpower oini habagi India ki plan leijaiba aduga noina narabak pharise hojik youth ki population is the 65% is PTV da kanam leitre that is only India. China is below 50, USA is below 50, PTV da lam amakhak lai Japan above 50 the higher level ko, but your India is now 65%. Noi mayam zina high riba, aina hijariba life skill mayam ze. Sigi new education policy da pura emphasize to is life skills in them. Noi mayam na masi pagana young laba attentive public we bakandana. India will be the golden peacock in the world. Because not a single countries of the world they can rest India, they can compete India more than 200 years. So it's a need na. Kanabok to compete to bunga mo in high never. That is the dream of our nation. That is the dream of our state. Adu di nuem to mang bayadib. Mang bayadib nuem yam ze. Larik pagana tamu. Adu ka ay na huji haizer ibang mayam do. Yawbi na bu hono. Personal life ta communication skill legada bani, listening skill legada bani, critical thinking legada bani, positive thinking legada bani, problem solver legada bani, empathy legada bani. Positive thinking like them. She is the Yarodi Nasado, Yam Sotok Savayare. Me a moina, Aina Chen, Bayaba Gundu Chelegana. Amam Toina explain to attack, but the Yam no Ibe Iriani, Dubo, I Santa Roy, my am Simonum in a hiding bum tangdi. Problem solver is Yamaruiko. Handaki 2020 education policy, so quite the emphasis is a problem solver in the part of life scale. Problem solver, the problem creator nataba. Hosi pakang amalay sabi mo but yung the problem mata. Sa problem, mobile pipe is problem, koi is problem, tum is problem, hogdog is problem. Me amo ina aina problem create to the quite the me or the nang zikanano na tom the question to. Instead of problem creator, you have to be problem solver. Problem solver we get about sina nang changu mafam sing the low funny go. Aduga family life tea yum kayum kala unuko sidi material ni imung daleba nangi dada mama pupu bobo baba mama khura nene le myamdo adugi thamoi gi mari bebar yam tokba amaga laita laira hangnaba mateng pangnaba nungsi nangangnaba ikai khumna nangangnaba khana daba isau langna daba adugi yumdo adudagi ne afha mi loi tholakadam. This is family. Family me amna sarin ko Manipur se. Family are the units of the state. Si family me amni loi chokholadi Manipur nahan ayorni. Adagi ngasai profession do in hijack reko. Aduga professional life to aduga social life se sidine khara khanse. Aina paisa tan bada khunai da kamdori ge se khanse wealth and the welfare. Wealth to na igini welfare na society gini. Aina number 4 yolaga car ano leba yung muji wang sagat pa hingon ga palay de leba dukan ga palay de leba do aigi nungai ba na khalaga di pakhang masa ma uiraga bom tourist de kamai tawa. What about my wealth and the welfare of the society? Si akhoi social life si akhoi understand to the begin ba thui me amse masi thok tawa yam phai natra de khunai je soidana mut khini nong ko sigi mayam sina aina no the pinning isina nangi IQ du da sigi EQ du hapsalaga pulap se nangi nasagi khwaidi matik saba successful person hoina ba honaba do parents su noi su tobiu na haibi wani ko
अदुगा याम मरुइना मागी प्रोफेशन की आई अतैददी चचररोय अइना हाइजनिंग बमदी साइगी हाइबी की बदु ताई को यूपीएससी की परीक्षा करी कई जी याम नखोगी जी याम वाटली डॉक्टर इंजीनियर तमग्रगा फंगौदब सीट फंगौदब दुननेबा आईएएस का फंगिजे अखोगी आंगांग सिंगसिना पूरा तौरगे काइन तौरदी याम फावनी फावदु करिगी कानादोइनो नंगना फजना को ऑनेस्टली सिंसियरली नंग लेबासिगी थबक तौगेना खलगदिना फजब पॉलिसी फॉर्मुलेट तौरगा मंत्री जिंगना इम्प्लीमेंट तौबदने मणिपुर से नहान खुसाव खरम तौरनेबा अदो नोय म्याम जे आई तेंतकना साइगी सिदा अखोगी सिगी थीम दजु याविदना अखोगी यूपीएससी की मागी क्रैक से एनीवे थमजनिंग से नंबर 1 दने नो याम्बा इन खरमदा क्लास 8 9 10 ओइरंगनी को अखोइगिना नोइना करिगुंबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम थागे हरदी याम लाइबसे पेरेंट्स सिंग सुने आइगी इसासे सोइदनमकी आईएएस ओइरनी ना खनबीगे हरदिने क्लास 6 7 तमपदाइदो औदने आंगांग सी याम मरुइना साइकोमेट्रिक टेस्ट तौथोपिरो को साइकोमेट्रिक टेस्ट तौरगा मागी पोकपगी यावरप आईक्यू दो खंगनी चानब थबकसु पीरनी करिगुंबा मसी आंगांग सी सिगुंबा लाइन से सेंब यानी हैबगी मोंग दु उबिरदि कमाइन तौगदगेदा लाइक तम चलहनबिरो अदुगा नुंगदांग से माना स्कूल द तालप मयामदो नत्रगा हायर सेकेंडरी कारसु माना तालप मयामदो मधु बोय अचौबम लेबिरगने निंगसिंगगा इरगा साननबियो सिगिजे आंगांग ओइदि सुम हौरबको माय हैबिट से 20 days मुतनी संगदुस अदा मधुगी हैनरदी हैबिट ओइरादी 20 days मतुंग हैबिट ओइरानी था मंगात्रु फार्टी नेचर ओइरानी सुम हैनग्रबा नुंगती के ताइब पोसे मा मुन्ना जुतानी खंगगजु चटखिनेबा मंगोंद खंगदब अमत लेरोय सिगिजि ngalingide tawgu yai maramdi kenoida horen अखोइना मोइदा यूपीएससी परीक्षा थादोइसे क्लास 6 to 12 से फजना हंगरजान अदुने एनसीईआरटी की सिलेबस ता एनसीईआरटी की लारिक से अंगा मना थानिंगदी क्लास 6 तगिना नोइदी होजे 8 9 10 लेबनी ना फै वालो बसौ तु लोय लोखलेदना अदुगा पार सानो हाइनी ऑल द सब्जेक्ट ऑल द पेपर्स सी तौबा याबा अमनी को मरमदी केनोदा अखोइगी अयुक्सिनाने न्यूज़पेपर पाबगी हैबिट अमा लैयोबा ngamjaradi noina horene nungdang warakanda nang khabar paagi khoki badu loina bagi yegane adagi phangpa ideas do khara khara iraga sanoba hayeng competitive exam da nang phanam khangaju nang moidoi na khutuni ibdo yargi ira sanagadang writing ko aduga maruina ahanba sumaina sahi sum practice tawedana aduga second year nang plan tawdoi ni ko without plan yade akhoi goal ama laire ai dream ama ai UPSC parikha thage se that is my dream next nang planning tawdoi ni kamai na phangni ai gi schedule ji kamai same ni routine ji na kamai tawni that is your planning ni ko ada planning du da nang tawraga nukti sum torpa da na outcome yengni chatli bisi progress laibra laitabra progress laitadi kaidoruga hapsen gadage kaina outcome du yengdoi ni ko ada nangna nangi mayam jing ni toba kanda athingba mayam lakani namana bana koi ruja haibagumba farak tabagumba ama tobagumba adu mayam du loi na ngak tho sakidoi ni sahi kharadi ko nangna target toriba planning toriba sahi du bokti nang atai yambok toba yade adu larik pa baina chayon chupa ma padong na te nomai jing di yam relax toba yai ko brain jisu pakpa da party doctor lenin manakta musa tayar ko chatana ba nomai jin mi kum dasu imana ba ke tinaba khara potha ba dum phai ko aduga maruina akhoi gi se nangna lai tambaga loraga plan tawraga di hojiki dumaina ena NCERT gi lai si loi pare ena sahi amagi ni ko plan je next sahi du di nang standard books mayam pa ba horani standard book para dine always adu da nang question tawraga answer writing je iba tamgadaba yamaroina iba sum tamgadaba ko aduga adu yora di nang prelim gi parikha thajan bi are khangere khaloira madi 33% ka phanga dum yai ka sunate ko hayeng mains tu ni lu doi je adumain tawraga nang sahi ahum surakpado adadi nangna khangiba mayam do fajana revision tawbo yare
nang nang khangi me am sum ning sana ba sum ning sana ba to yare ko aduga ta seng na noi gi sigi parikha se darkar oi si speed am jang de ro ko am sana dong ne aduna madi nang hok de ngak tani angang tholai je ai hang ma da ko moi asuja khang di loi khang e do bari de nang de nang di do ba do yam toina practice tarok ta begine adu ba jam practice to ba aduga magi hare negative marking kai sat khidana bane thinking trend nang na wakan khan ma tamoi je nangi newton do isaac newton do ngasi akhoi thoa mi sa ga yeng ba tha ga yeng ba numbe ga yeng je yam nungai yeng je akhoi na ga sum chatli ba hai lei na tup ta rei je mana plague na dana cambridge da laik tam ma dagi khungang da lei kan da urak pa pot dagi wahang hang ma dagi adugi magi question dugi answer do idea do fajana khallaga thabago in torok pa dagi pithribi jinga si yam gyan ta na hingini because of him ana khanba atu matam da khanba fajan to buse yam maru oi ko aduga gk ji khoi gi lari oina sum pa ba ji phate asagi paper gumba kari gumba paw gumba ta ba se sigi hainabi ma habit ama lai ga dina loi update tor dum chat pana khoi dum tawai ba sum gk tungana paro ponte ba khoi keno da update tor ga dum chalu yam phabani ko aduga yam maruina akhoi gi gs na general studies se sida question sama lakpadu noi gi thun khumbi duni tik tor ga ko aduga si set analysis civil service aptitude test se sidadi angka dagi logic tagi kaide mayam yawarani na ado sigi se question ni marfu hangdoini mark chani 30 phangadi mains ready to ba yare aduga mains ti ain sa hai gibdo 1750 marks thadoini ko sidadi noi subject se yam yawarani polity history geography economy environment current affairs adagi ethics optional da Manipur do optional je sociology gumba adagi aisum khanjabada anthropology gumba manipuri gumba adaga pa gumba yam longni ngamjo yam ngamgali manipuri ge lobos yam kanai ko ado si pula nipan je masi par adoini yeng adoini mathang ko madu tauba yam darkar ni aduga sidadi kariguma mark se 700 plus phangaba nang baiba soini yarn interview soidena phamani ko ado interview da hangi je personality du da nei yeng se in sa ha give do personality yeng ni honesty yeng ni adu balance yang kani nang na akhang om ya ma loi khum ma ju ko nang honesty leitraba kaisu khaloi adu ne kayum kan da sound na ga yeng do ha nang metric da si ga da phangi kai gino si barga nang smaina woi ya bane khan ro ga chaujeli do ada ma duna yam phajana sorry sir ai yam nang na pole thabak smai surai Lari paningai tadana yam kitang pare because of that I smai phangi bani ga habdo my honesty du yengine nang naga sirantora ai sahi man nare isa aduna parikha do inthinoi thang amdre ga din nang khalaro dum ko akoi di mla ba akoi na vote thadaram dai nomination file to idana ko nomination file to da mai arei ba se to amta kana chumna hapam te yoge he hobago honesty dum leitram honesty bu leitraba leibang han ga noi ni akhoi di oidaba ngam myam duni vote pibiri myam je domna aduna aina khanjabada sigi zida 275 marks pangadi soidre ko IS wagera IPS wagera IAF wagera Indian Revenue Service kai su lei ko adubu chawraba hanagi officer myam na tawirba mong se masim tangdi manipur tawidana ba khoramjari ko masi kitang thadok piraga leibaki khara khanbiraga di yam hena phane na khanjei ada moina piri basida akoi gi schedule je routine je nange yaringai larik sa ayuk pa ko ayuk pa ba yam phaye atai india gi generally moina pibdi 6 to 8 piba akoi manipur gi dai di 4 to 6 gumba piba phayen khali natraga 5 to 7 ko sida nang maroina ayuk se newspaper loi pa doini hindu gumba indian times gumba local paper khara masak nai ba ko adagi maruina adu pablo loiraga nang na togdoi se akhoi gi issue ne ani hong khagalaga ne ira sana thoba sigi pung ani se sida adu gi du tobo ko aduga pung mapan dagi ama bok se si laitam ba loiraga nang na heng UPSC try tor pagini ko sida di
तोंगान बस सब्जेक्ट अमा खतंग हिस्ट्री नि खंगदे जियोग्राफी नि खंगदे नंगना पारिंगबदो फजन पारेदना अदुगने पेज अमगिने नंग यामदबद नोट अमा सेम सेमगा नुंगटिगी चलोबो इन एवरी डे अदई पुंग अनि दगी पुंग मंगा बोक्से सिना ऑप्शनल नंगना खंजबदो अदु पारगने अदुगी आंसर राइटिंग से क्वेश्चन अनि निगुमसे सेमगा सानबको अदुगा पुंग तरुक तगी निपान बोक्से मसिनने ngasai ayuk tagin hojibobo tawrise masi revision tawra sanaba ko aduga 8:30 to 9:30 sina maruina akoigi mamang sahi manga taruk ki mamang da hangiba hana hangiba question jingse masigi solve tawra nangna honadana leiba ko sigi sum practice tawra lep tana sahi ama yamna e oiningai ko aduna kanagumbana sigumba parikha so buji yawningdi होजिकी अदुमाइना तौबीबे याय लोइसलकपदा आइना नोइदा हाइनिंग से वाहंग पाखुमदा खरेना अदुम इंपोर्टेंस पिजगे आइना नोइदा हाइनिंग से लाइकसु फजना पासी मार्क्सु फजना फंगनबोनसी ngasai आइना हाइजाबा ngasai पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ सोशल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से मसी जुने काउदना पुरगा चसी अनि जी पुला कांदने हये अखोइना पामिसे मणिपुर की हुजिक तारिबा मिट की पी मयाम से कानाम तना तैथोक्त्री होजिफाव तैजु तैथोअरोय नोइना तैथोकदौबनिना नोइ मांगबा यादे मरम याम मोकपताय फजना सेक्शन बताय को याम वाबनी को नोइ 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 खंगद तोइनी नंगी रिलीफ कैम्प ता ममा ग मचा जिन सक्साब तोगने मचा जिना माइ मनाकोंद ममा द हंगबजे मा खोइ करम कांद युमद हंदोइनो ममा ना पकुम पिबंग मजानते मपी ताबन तना खरा चाव अंगांग ने नोंमई मरु मरक्तुद मयु मई थाबदु उरगा मपा ममाना सोर थबे थबे होलगा चिंगा पुरक अंगांग दो अदुना ममादा हंगबजे मा खो युम साने थाजद्रेदा युम साने थाजद्रेदा दैट इज मोर देन 3 years ngasi aduda tariba pi myam du noi mantri na taithokpro mla na taithokpro is officer myam taithokpro agi myam prabhu myam du taithokpro matung taba mit ki pi do adu taithokadobose you the youngsters of today noi maram ya mok tabu ya deko achawo loi wero apa loi wero tabudabu nangna thabak tobakanda nangi profession do lepak ki khara hena toramba khunai gi khara khanbi bo oirdine manipur mok chokhat palam prithibida leiroi haibasi thamjarga thank you very much